pretpostavku razgovora o situaciji u Kninskoj krajini, koju pokušavate tako providno kosovizirati, a zatim i jugoslavinizirat. Bila je to prava senzacija. 11. rujna 1989. Celestin Sardelić prvi je među hrvatskim komunistima javno prozvao Miloševićeve hegemonističke nasrtaje, i to na sjednici najvišega Jugoslavenskog komunističkog foruma u Beogradu. Samo drug Celestin, molim da se ne udaljavamo od dnevnog reda. Predsjedatelj Slovenac Štefan Korošec zgroženo je prekinuo Sardelića jer istupa izvan dnevnog reda, no većina mu je ipak dopustila da završi govor. Te dramatične 1989. godine Milošević je, preuzevši vlast uličnim pučevima u Novom Sadu i Titogradu, ukinuo autonomije Vojvodine i Kosova. Na Gazimestanu, na obljetnicu Kosovske bitke, zaprijetio je Jugoslaviji čak i oružjem. Ovo je Srbija, izazovno su uzvikivali njegovi mitingaši u savezu s domaćim istomišljenicima na proslavi pokraj Knina. Na sve te izazove vladajući SKH pod vodstvom Stanka Stojčevića odgovarao je jugoslavenskom sintezom, zapravo sramotnom hrvatskom šutnjom. Kada su Miloševićevi vojvođanski trabanti zagalamili o delikatnoj situaciji u Hrvatskoj, koja se ne može prepustiti isključivo brizi lokalnih vlasti, Celestin Sardelić se na sjednici Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije odlučno suprotstavio Miloševićevoj velikosrpskoj politici. Vi ste se vašim stavom doveli u poziciju poticanja daljnje dramatizacije političkih prilika, i to u cilju da se ovi nacionalistički napadi na Hrvatsku pokažu legitimnim i normalnim, da se ona blokira i stavi u položaj trajne defanzive, a da se time ojača i onemogući prolaz jednoj prepoznatljivoj političkoj liniji koja nastupa s pozicije sile i pritiska. Sardelićev iskorak iz hrvatske šutnje Stojčević je oportunistički pokušao ublažiti, jer sve treba temeljito ocijeniti i staviti na dnevni red nove sjednice. Daljnji tijek događaja je poznat. Pod pritiskom novoosnovanih demokratskih stranaka, posebno ojačalog Tuđmanova HDZ-a, upravo su Sardelić i reformska struja u partiji na 11. kongresu potkraj godine izborili da se u Hrvatskoj raspišu prvi slobodni i demokratski izbori. Da to nije učinjeno, tko zna bi li komunistički režim na miran način sišao s vlasti.